Karbi Longri Abirta tumpen kinep dun long raki hormu pini di pu pas mal batu klam long mike kai pon. Hanjang lang solong keceng si Karbi Anglong atan kan cricket thomt klip sumbar atumpen football batu ki pangcheng pon. Jang Karbi Long cintong MSC avijit kro pandra atumpen karchu pon. Karbi lo Charlie song nilip aro tumpen sebatir piponsi non head jong mitriga salang ki unduna tumapan karchu pon. Assam ang kang along pen raki hormu pen kipajok ponji aphan pura Assam government atum pen ka por ipon along raikom saiki atum menta chirokto ke dun pen ajok ong dung raki hormu lapen raki hormu bepar klemang photum phat map ingnang pon longlo. Pini busik ni pa ingkoi rap ho oni dipu pa smile patu aklam along Karbi Longri Abirta tumpen kinep dun long araki hormu ke do ant pini busik ni pa ingkoi rap ho oni dipu pa smile patu aklam along mikai pon tanglo pini labang so mikai pon along heroin lin sirkep ganja lin pharo isira phokebra throk opium pop lin suri hinira pharo sirkebra cricket thom kop siraf abang bong sirkep kebra throk lapent tablet amu musuri throk sira pharo phora sirkep kebra hinian mikai pon tanglo. Drug abuse and illicit trafficking ইবত আমি আজি আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্টত লাষ্ট এবছৰত গুটেখিনি কেছৰ নহয় আমি টোটাল 12টা কেছ য'ত অলপ বেছি কোৱান্টিটি আমাৰ সিজ কৰা হৈছে এই 12টা কেছৰ আমি ড্ৰাগছখিনি আজি ডিসপোজ কৰা হৈছে আৰু ডিসপোজেলৰ যেটো প্ৰসিডিয়াৰ থাকে NDPS এক্টৰ মতে ড্ৰাগ ডিস্ট্ৰিক্ট ড্ৰাগ ডিসপোজেল কমিটি এটা ফৰ্ম কৰা হয় আৰু এই কমিটি এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছত পলিউশন কন্ট্ৰোল বৰ্ডৰ যেটো এপ্ৰুভেল লাগে লোৱাৰ পিছত আমি আজি ড্ৰাগছ ডিসপোজ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ আজি হিৰোইন 9 কেজি ডিসপোজ কৰা হৈছে গাঞ্জা 156.2 কেজি ওপিয়াম ষ্ট্ৰ 281.70 কেজি তাৰপিছত টেবলেট আছিল আপোনাৰ 7,583 টা টেবলেটস আৰু কফ সিৰাপ 96 বটলস আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব ইয়াৰ বজাৰৰ মূল্য এপ্ৰক্সিমেটলি আপুনি 11 কৰ'ৰ বুলি ধৰিব পাৰে বাইদেউ ইষ্ট কাৰ্বি আংলং এতিয়া ক'বলৈ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং হয় ইয়াত যিখিনি দাহ কৰিছে আপোনালোকে ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ নে ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ আমাৰ ডিফু হাওৰাঘাট সাব ডিভিজন আৰু এফালে বুকাজান সাব ডিভিজন টোটাল 12টা কেছ হয় যিখিনি সাধাৰণতে ড্ৰাগছ ধৰা যায় তাৰে আমি য'ত যিবিলাক কেছত অলপ কমাৰ্চিয়েল কোৱান্টিটি অলপ বেছি কোৱান্টিটিৰ য'ত সিজ কৰা আছে আমি এই কেছ কিটা উলিয়াই দিওঁ মানে আজি ইয়াত ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ 3টা সাব ডিভিজনৰ আন্ডাৰত ইষ্ট কাৰ্বি আংলং আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ড্ৰাগছখিনি ডিসপোজ কৰা Keramtang busik ni pa engkora plia ni bogozin LAK paro hanjang lang so patu klam along kesing si All Karbi Anglong Under 17 Boys Football Championship 2022 of Harmant Karbi Anglong Sport Associations atum pensi kepedo pont la pelabang so qualifying round along hanjang lang so cluster ke patu along abang ke hanjang lang so Sport Associations atum pensi HSA ke patu aklam along si pedo pont la pelabang so ke patu kesing si ang tek HSA bai pu Jiban Chandra pathap ahin pensi HSA lama sembe ingthur pon Lapelabang so amai along Borjan MEC Consensi MEC Surjo Rongphar Surpothar Consensi MEC Sangpi Kadom Terangpi Bokojan MEC Madhurya Dekal Phukon Lapen kaprek manpeng ke dunta chitongdun Hanjang langso SA penilip SA yang bongsi ingtang kring pen pathu ponlo Hanjang langso SA atum pen gold sirkep ant thaponsi sipehai pondetlo Hanjang langso Sport Association asai hem anjusi ke pami ponthuji mate ke pamat ponthuji aphans memorandum mate Tokjir alu pen sami MEC atum phan pipajir pon hanjan lang so pen project terang Karbi Longri Abirta mai po banglam theke lagel tum CM Dr. Philip Mohang pen kai kita ni pon werang tum da chini lo selang li hala bangso sport culture donangi po kimang pen se thiarang si Karbi Long Sport Association galang sa president la si
aku lah Karbi Long Sport Association along kiduan inter association tu ada kan kapingkat pen sila puthot lah mupen kecingsi under 13 mane bihe ka ko pen si sumbahan ke patu na kita moy ponangi lah bangso alam the kemang pen lo la lo la si ang ako isi mangga election to ko masih kadoi tum situ ngunulong la lo the association tin manda hang era polo kita men lah kadoi ta election sutong para masih non dakta priwelo polo isi se cluster non dakdo lo pulang Hindu dokungkado la pen west Karbi Long ta padolo aku diputa do bom lo final ke dipulo ultimately final mang dipudo pola lo la si lagi isi ko isi healthy sign isi rong ang bomba smartum hantame ke pathu hi na thu ke paprang poni athe ililu chali son primary school chali le pulote nang yang song ang ding chali dun ke ni kasik sai do ko son hasil ata bihe ka ko pen non nan kan kre ke thu mata pen aber pen chali lo le purang de mo ako ang aru che ata dang do bom lu putan ang tum bangke an so se ke pathu mangke ke thek bom jo do pini ta he ngol tum nili pen wang no soma tung bi pik lang kan ke kan kre si tum la wo ta ke pathu lang me pik lang tum ro son do si la ang tum yong se mo jita 19 le ro ko de under 19 pohulu putan lang tum ke kon ya player ki misman pola la masi ningarong lo pini dak nang hang ponlopu hanjang sport association pen tum dang infrastructure ke ong joni sina tum phandak dim pachak pro kan peklo la siran so se dak hanjang sport association ke develop ye phan alam theta mo pen chingwa lo dak ye hanjang sport association office ke ramtang ningkan army tum du ko lo non army dam elo masih ahem ke pano la si ke do karepia na phan posi tum office ke salok ko je phan an so se bi phan an pata mera dak hanjang sport association of along isi sports complex of 50 crore Kelo India la so scheme pen la keren pondolo la si kirangila ani la isi will tum sports hub sport hub ke la dak hanjang so si man po tum ke dak masih ke cheng ko si dak si do po la lo si prabjin pen aku pu is Karbi Long si ke declare yelam do po si la dak si mo ke sports an manga headquarters si mandet po so si theklong na chalo चला प्रेसिडेंट का है सी नो सी परसु बम रहा है सीता फेज वाइज बम रो तुम तो लॉन्ग नेक्स्ट टीम सर में थाने डिक्लेयर डिस्ट्रिक्ट के थम पेलो बन नहीं है प्रॉब्लम तो लॉन्ग ना सीएम सर से चालू पुते लॉन्ग Nizang Karbi Long Chintong MAC Consensi Pent MAC Kilik Haidun Dead Pent MAC Aviziri Crow Amita Consensi Angkang along Kichumbria Sai Kedengpon Wusik ni pa inkoira po orni alang ni kahumbi damt long I lubui adun tu rong jang pong lang per lapen kipadu sila bangke hawe ansi alang li humbi dam Lapen MAC Avizit Crew pen kaningji pon atengke chintong hawar along barla apor parda lu putang tikidam ke wang ato wars temi selampon pitpo lape lapunat krim sumar atum pan luka charlie pen jenglok lapunat sikit silang hem as ahums temi kim grang pon pitpo lancho te kalilang lapunat krim sumar atum pan ang tan ma de kachi su kibidu ma hem bangki ington ponang pupusi alang lihin pen ningji pon tu hong kram pen long ki rong pi Karbi Longri Abirta Kowar bangke by September bangke dange ceng komplit kowar ceng komplit apa itu nak tu boleh ceng kongala gonta tapi pangsi leh bang ceng kongala kowar ini utame rat kurang dan nanti ni nak tu jadi utame kowar bangi kum tapi pangsi bang pangsi ni tapi ini tidak notin pangsi ni lo tapi pangsi bang ni ceng an hotel kong ya kong alat amun tam dan itu nak kan kong alat ke pasien lu amun mungkin itu Tuhan pakai in kong alat konsensi lo boleh kan tunai atau mungkin lo bukan konsensi kamu bukan ada bukan bang hormon kita kan ada apa mungkin tapi kalau
là chèl con gì mà biết bốc đi ra con chèl con gì mà apa bên phần ini kan Tini busik ni pa engkora po orni lakha engkora po nilip MSC consensi parlopon angkang chukuhila open stage along. Nilip MSC consensi Karbi Longri a songs aru atumpen spatir piponsi engding ke pasar lang ki undutum pan karcho asai dengpon. Labangso engdeng kep asar lang ki undutum pan karcho pon amaya long. Aluhia manpen Muniram Teron KSA Bogozan District President, John Killing KSA Bogozan District Secretary, Longbirson Tiso KSA Bogozan District, Jacob Tiso ex-VP KSA CEC, Samson Tiso ex-MAC, Suresh Tiso Nilip KCS General President Lapen, Bilson Terang KLA Nilip Longri President Atum Chetongdun, Nilipen Joy Singh Teron Karbi Longri Abirta. Providing the need of education. Today, as a generation, many of the remote people doesn't know the importance of education. But these people, which is association with this program, will make us to aware that the need of education for the next generation and for the upcoming generation. Name? From my assumption in this school. You have been successful in your SSRC exam. So, which are the streams that you are going to take in the future studies? I took science. Science streams. So, what are the total percentage that you got from the SSRC exam? Pardon? 72.2%. Prangsi nang methangamen la pen nang skidun school amen than ponjiba. The main case I can say that in this school. Non pini nang han karchu pona teng pena birta ke longa teng ke nang Karbi subject pining hanlo MIL ke tokcheng la pen nang letter marks ke long la suputhak nang than ponjima. Jadi bangga apa 9 pen detektif elementar Karbi bangga talban di bapa mana ninghang u apa ni je susah he bang ipek lo chali bang malbegi pu nandang ciro balong ciro. Nang tela Karbi subject nang hin ke chardia teng protang de kona ki joy la pen kona ki sung do than ponjima. Karbi grammar apa kungku chali an sung re jo tak di bang ke grammar bang sab sung hai. Tang te gong dong atum la Karbi subject ta ke methanga lam bek sita non la letter marks ki polon thek thek tum da do. Asa hala tuma phan nang ko pia message lo pikang dum. Rang semua pan asante unji puse mathala the Karbi ke thang subject pen thang thek menda the debur I te tong thegi sab do I te unji Tang te non nang kaprek kachar kang teng deng kachari dunji phan kona da college long sena kachari ni phaning hang do la pen ko pe stream log en dunji. मेरे बांगे लोग देवपनी प्लस एडमिशन है आर्ट स्ट्रीम से. Well, we would like to thank our media friends for coming and taking this news bite. Well, today is 25th of June 2022. The Karbi Student Association's Lily Browns are organizing a small program to facilitate the Class 10 pass-out students of 2022. And we, the Karbi Student Association, Bokazan District, on behalf of Bokazan District, we would like to express our gratitude to our KSA Lily Browns for organizing such beautiful program to facilitate our upcoming youth and also the futures of Karbi Anglong. Such initiative, we believe that will boost the morale of the students of Chokihola as well as and also would set an example for the other part of for other parts of students. So we, the Karbi Student Association's Bokazan District Committee, express our gratitude to KSN Lily Browns for organizing such beautiful program, and also we would like to express our congratulatory remarks to our students for securing good marks and bringing laurel for the people of Karbi Anglong, and also for their families as well as for the educational institutions. Thank you. The students, I think career guidance is very important, and we, the Karbi student, also believe that
either the Karbi Anglong Autonomous Council or other NGOs, or with the collaboration of KSA, we should frequently organize career guidance, because many of our students are particularly from the remote areas, and they don't have their parental guidance since their childhood. So I think career guidance is very important, and we also appeal to the Karbi Anglong Autonomous Councils to take this initiative as early as possible, so that the students will not get confused where to move in their coming futures. Because of this lack of awareness, many students, they stumble and they fail to reach their goal in their career. So I think organizing a career-oriented program is very essential for the students. So, sir, being a KSA, are you ready to organize such a type of program in the NILIB, especially for the NILIB students? Sir? I think not only for the NILIB students, but for the entire Karbi Anglong, career guidance awareness program need to be started. Not only for the NILIB. I think we have students from all over Karbi Anglong, so